John a thona police station lama an boss chief sacha John a du sak thin tu le thian thatak ang maya akom thin po kha amizia lo dang vekin John a laka po alo sual ta hle sacha chuan ni engemazat an lo chui to case file tam tak mai hi John a hna pe in chu case chu construction site lama ru ro an lei chu chung chang ani chu ru ro nei tu chu nurse pakhat aming Mary Finley ania Mary hi movie tirlama kan lo soilan to serial killer mingthang Nightingale tia aminglem anwa victim masaber kha ani he serial killer Nightingale hian kumsom thum liam ta khan nurse pathum le midang engemozat thatin annu loka are zui ta police ten an man chuak thei talawani setcha chuan mi hetizat zo zai thattu minun rong hi kumsom thum ralta nuwa po chui chu alova alo omreng chu police tatan amol pho thak le in a ria Jonan case file en thuak lai chuan athin ti thong dot thei thil amufu talo mai Nightingale victim ta zinga chuan anu po alo tel ve reng ti mu chuakin man mo takin atlan howa an chung ko thala kha ending ngalin anu lim tha chu alo bo dei mai ti chuan thil omzia man thiam chawin apa thina pumpel ani theina na amalak na te khan an mahun zong zong po alo hung tel vek ti hi apa ka thi turania ma se anunna chan him adu luata apa khan athi na tur pumpelin dam ko chuak ma sela anu nun na in atwar tel ta tho ti na ani chu Jona chuan man mo taka radio chu onin kumsom thum liam ta apa chu a han be pop le roi maya serial killer chuan anu atha don thu vasilin apa Frank po chu alo mang ang le ti chuan apa chuan thil omzia te hello zot fi in police case file a in zia landana October ni somni pania anu chu tha ani don thu asil hemi omzia chu Frank atan chuan kar khat nuwa anu pui chu tha ani don ti na ani thil omzia chu John po in a thiam lo hle apa ne na chuan nimina thili ti ngai zen zen lo ti ineem ni ti ina zot Frank chu a in ngai tu awang wang nuwa o nimin khan thina ka pumpel nuwa damdoi in lama inu muturin ka kala ti in a changa John chuan anu thi pha na turin damdoi in lama chuan thil theng engemaw tak a awmani ring thiam ngalin puya ti hle Frank chuan boya lungai reng reng su Nightingale hian inu a that don ti ichian viau chuan inu chu mun lataka katlan bo pui ri mayang ti ina hnema ma se John chuan kapa chu thiangai ti chuan kanu chu a him pha thei mai thei ma se hetiang zong hian ngai tu na lo seng ve chinte Nightingale hian kanu atha main mi panik athat ma sapota tin chu mai baka kanu atha nuwa midang poi soi lo na pali lai alabok heng zong zong hi ke ma ni wanga thil thleng vek ania hetiang ringotin kan thi tir thei donem ni kan thei karing lo Nightingale chu tunge ani la rasi alo maila abitum dodle tur ka resa to chu wangin kan dang theiang ti in rotna han siama Frank ka chuan ma se engtin nge chu chu kan theiang police ne na vakalin Nightingale tha tum mek ka va soyang mo ka thu soi an lo oi ringem ni min lo nu iliam mai dona sin atile a John ero chuan police te punan ngai lo ka pa hi ina turani a mei chha le ma sakber tur chu zero in misual chu man chua itum ngei turani ani na I hailan thei chuan police kuta I hlan mai don nia ti ina changa Frank ka chuan lauru tak chungin afapa tu sei chu zomin bar pakhata avakala John soyangin he bar hi thi na thlen le na ma saber turani tuntum Nightingale bitum mek chu nurse pakhat aming Kerry Reynolds ni in hemizan hian bara ron kalatum John chuan Frank ka hna Kerry chu bar chunga tangin zandar sari le minute som thuma achwa tur thule arwang chu bar hung lama dariat vela char ani thuashil chu mi omzia chu he thi na hi dar sari le minute som thuma tanga dariat in kara thlengani John chuan Kerry chu ngun taka thi thlai turin apa chu acha ulukle para chua san rual ruala ama zui tu omang amu vai chuan police te kovat turin acha bok be seilok ang ngein Kerry po chuan bara ron thleng ve ta
Kerry thian ten Franka an mu chuan firefighter Huaisen Z ka ani ti hria in ngai san mel takin an lo thir zui. Franka chu an thian ho chuan an star ron hle. Ti chuan bara in kom hovin zuno an dom hova. Darkar engemaw zat chhum chu an ti ta ani. Chu thi lai mekin an serial killer zon mek Nightingale chuan bar chhung kil khata tangin Franka le nula ho in kom khom lai chu alo thir chara. Nightingale hi damdoi in lama Franka nupui Julia in a en kol lai dam lo kha ani. Tuna chuan thil omzia a chiang chho ta kuar mai. Franka kha kang mai chua ka kan borol ta sela hetiang thil hi a thleng ho lowang. A boral chuan Franka nupui Julia in serial killer Nightingale damdoi ina khatia a en kol lai tak khan a pasal thi thu an ron shilanga. Adam lo en kol lai po ngai sak zui theilovin a pasal ruang omna lama akal ngal mai tur kha ani. Ti chuan doctor dangin Nightingale damdoi tur hreswal palin damdoi diglo an peanga. Serial killer ber chu a thidon ani. A thon thu chu a zo ni mai tur. A mai ro chu kang mai lakata Franka Adam ko chuak si Julia la in damdoi in a chua san hau si lo. Chu a chapa Frankan anupui duty mek chu atlo koi ta deu. Dr. Khan Nightingale nena damdoi diglo a pek don lai takin Julia in ron mumanin damdoi chu an petalova. Hei hi an buaina ron in tran na ani phata ani. Nightingale chu ron ra chuak le in nurse tam tak athat pheu renga. Ni engemaw zat liam hnuwa Julia po athat ve zui ta ani. Amai ro chu Franka in pek na zar liawin nurse Kerry po chu Nightingale chuan athat thei ta ho lo mai. Zona huna po Kerry case file chu abo tamak maya. Chu mi omzia chu Kerry kha tha ani lo shim ti na ani. Zona po athoveng ta hok bai. Ma se tunge Nightingale hi ani te reng ti an ra chuak thei lo mol hian aril ru alaka boy cheu. Zona chuan apa Franka nena chuan Nightingale tha tum tut le chu shilin a ming chu Sisi Clark ania. Sisi po hi nurse tho ni in zan lam hun ola klapa waitress na thokin a in hlo thin. Chu mi zana chuan Sisi hi Nightingale hian tha atum mani. Sisi thi hun tur hi zingdar ni le dar nga inkar ania. Franka po in he thi na thlentir lo theidan kong dapin Sisi thona klapa chuan hemi zan hian akal le ta. Zingdar ni bol vela tang chuan Sisi chu chik le zuala thi thlain klap khar hun vela Sisi chu chunglama in thlak turin a chawa. Franka po zunram thiar na lama kalin toilet a om lai takin Nightingale chuan ron bei thutin Franka po in thei top chu in alo bei let vea. Ma se Nightingale chuan ni ko shelova siamin Franka waleta driving license chu alak sakta ani. Franka aron harle nuwa rang takin chunglama chawin Sisi ngai ven turin akal thuaya. Ma se alo ti fel man diam to. Franka chu lo chamti in shiale beidong taka ho zuin Zona abengala. Sisi achan man lo thu avathen. Tin Nightingale chuan a driving license po aruk sak thu ashil bok. An din mun ngai tuin achan chelama an tang mek chu ani sia. Nightingale chu tungia ni ti an thria thei ma havin Nightingale zokin Franka ID ani miaw awangin ani na aron threvek to don si. Franka chuan anupui fanau te din hun po ader thon pha ani ti sia in alungai hle. Zona ero chuan chel taka om turin apa chu afui sawa. Chuta an buaina chin fel dan tur kong thadeu ngai to chuakin Nightingale an apa wallet a khoi chuan a fingerprint po a om ngai don ti na ania. Chu wangin apa nena chuan wallet chu fingerprint lak chhuah thei turin uluk taka tuama mun him taka thukru turin a hrilta. A soyangin apa chuan a wallet chu anin chung mun birulai nia a hriata chuan thukruin kumsom thum liam hnuwa Zona chuan apa wallet da that chu ava hai chuak le ta ani. Zona chuan phur takin apa nena wallet chu amu thu ava hrila. Police station lama fingerprint chu ava indik ta ani. Nightingale ni na dik tak hailanin om don ta. Tudang nilavin police officer pension to Jack Shepard hi alo niya. Tun thlengin aladam nge. Police officer pension ti taka tuman ani na dik tak an hriat lo mai pi alama. Khotlang za kai pol ni in ahun liam ta chunga
athil ti sual rap thlak tak tak chu tuman an hrelo bar pakata John chuan Nightingale chu babel chiangin thiam takin a han ti pui vela ami zia turo mang chui chu atum bar atanga a hon huin John chuan apa Frank chu radio kal tlanga belein Nightingale ni na dik tak chu a han hril threveya Frank hena chuan FBI puntura cha in kholai phone booth kal tlanga FBI nena Jake chu serial killer ni ti report turin ati tin amit ha to te hena tangin anma ani share ring nan until lu engmo tak kerwemo loket ti ang rengte ata that zel thule chung thil ho chu a in chum khoi molaya a thu ruk thu report telin a cha bok Jona be seidan chuan FBI ten Nightingale in chu an dap chuak vekanga evidence tur an zon hu ve mai a ring ti chuan Jake chu ta dina an khung to mai don ani ma se be sei ang motin van nei na chuan ala zui thei bik chonglo Frankan chet alak ma hawin police chief secha chu Frankaina aron kalin ama manna thu pek adong hi alo ni Frankan sisi chantura aina awakal khan an thenom ten Franka chetalai an lo mu fu mai ba ka police ten ama an rin hlek theinan sisi ruang bula chuan Nightingale an Franka driving license ka alo hu chi abok tuna chuan police tepon Franka chu an serial killer zon lai ani ta emo an tivek secha chuan Franka chu manin ti luina in police station lama hruai tuma anin hir ngau na lama Jona abiak po na atana tangkai a radio chu chuata tlain a chezui chutia radio a chiat rol chuan hun lo la tura Jona radio man lai mek po chu a cheve ngala aman theilo zui ta der mai police station lama chuan secha chuan Franka chu nasataka dopin Frankala afilim chiang mai si hun lo la tura mi afapanen radio kal tlanga anin biak thin thu a soila in police ten an oi thei silo tual thattu dik tak chu Jack Shepard ani ti chiang takin soima se police teril ru amin chau thei nganglo Frank chuan a thiamang tokin thei topin afapanen radio anin biak na chungchang chu a han hril le thina baseball game a chakjok tur team te chu hril bokin dot a soilo zia finfia atum na sa hle secha heroin Frank tu soi pakhat ma chu bengkon sagdu lovin a chu san taringot mai ani Frank nupui Juliai po station a ron thleng ve zuin a pasal mu a ron dila ma se secha chuan in mu alo rem ti saklo in mu tir nekin cafe pakhata cholpuin a pasal chu serial killer ani thu ti ashil chuti lai mekin Frank chu police custody ya shen alani meka serial killer dik tak zok check sa fa chu ronin lanin a police kwata in engtin tinimo aron lut thayani chuta Jack chuan Frank chu tha tumin a silain a han tin ren rona ma se chuti lai tak chuan officer dang pakhat thi ruma chuan ron kalin chuti angani taxi a chuan Jack chuan a thil tum a thul le taria Frank chu alau thong hle Jack chuan an na tho zo lo ting tlaturin aron let le don ani ti a chian ema wangin ruwa man na thar asiam ta a karen shui kal lai chu potchatin custody kongkhar honna thir mu ma chuan atron beta Jack chu alo chang ran mai sechale Juliai te po chu cafe a lati ti khomong ri in chuti lai mek chuan TV a baseball game result chuan a beng a ver ta tlat mai Frank tu sei ang che in game chu alo thleng dik ta vek maya secha chuan Frank tu sei te ka alo dik reng ani ti hrechuak le hnu in aril ru a boi tamap mai Frank be seilok ang ngein Jack chu custody a ron let lein an na tho zo lo Frank nu na lak chu atum le ta ma se kongka honna a khoi rualin karenin alo man ngala chuata ni ko shelovin atluzui Frank chuan Jack ke kor ip te chu dapin a ID pakhata tang chuan Jack chen na mun a hrechuak thei ta ti chuan custody chunga chuan kang mai ti chuakin chulai huna omte an phili boilai takin atlan bo zui ta ani Frank chuan Jack ani na dik tak chu Highland sak atum ru hlea Jack chen in avakalin Jack tual thana evidence te chu avazong chuak ta a ma se a bel chian tak tak main Jack chu aron ho man tatlat mai Frank chu tlan che thuain Jack chuan silai pet puak chungin a zui ve bok chutia anin kwal zak zak nuwa chuan a che vel naya longchol muna chuan
Frank ka chu abibo ta a jekan phi boi taka azon lai takin noilama tangin Frank ka chuan ronman thutin tui chunga chuan apot luta ti chuan athi thlengin screwdriver mangin Frank ka chuan avit ta ani Frank ka chu tui chunga tanga ron chuak lain tho alan lakoka minute reipo aliam main sechale atim te po anron thlengzui police havin jeka chena in tlo masain atual thana evidence zong an lo char diam to hi alo nia Frank ka thusiat angte an la khom nuwa secha chuan jeka ruang zong turin tuya chuan diver engemaw zat atir lut Frank ka chu thil ti sual tu nilowa pom nge ani zuya ina a hole nuwa thlamuang takin a radio chia chu siam that a han tum le a ado kana cigarette bomb chu muin kan sarawanga aboral dulo awangin a cigarette kol sa zong chu a pai zui ta ani radio chu reife a bai nuwa siam thale thei ramin Frank ka chuan chona hna chuan an boina engkim chin fel thei ani to thule Jack Shepard po athi to thu ashila amai ro chu John chuan thilmak ti deuh ala nei cheu mai an chung ko thalaka chuan anu chu ala lang thei ta chuang lo chu mi om zia chu anu chu ala thi don tho ti na ani chu thu apa Frank ka hna a hrit lai takin mi tui mo hian John chu ron nek thutin chuata athal chiang hle ama nek tu chu tu dang ni lovin serial killer Nightingale tia an soi je ka bok kha alo ni chu mi om zia chu je ka kha kumsom thum liam ta khan alo la thi reng lo police ten tuya arwang an zon po khan an mulo hun liam ta lama Frank ka po chu tia afapa nen radio a anin biak lai tak chuan a hun laia je ka tho chuan a ina ron bei thutin Frank ka chu ni ko shelvin a om zuya chuta misual chu Julia i munna pindan lama that turin a chho zui ma se a tha don lai taka mi pano pang John a ron kal thom chuan je ka ru ala penga chu remcha nga lain Julia chuan je ka chu alo beilet Julia in a hamna thla chu kumsom thum liam nu tuna John bei mek tu je ka maya serangin aron lang ve ngal je ka chuan Julia chu ni ko shelova siamin mi pano pang John chu amana lak bo sakatum in hnuailama a hruai thlang hnuwa Frank ka chuan silai nena lo muakin anin tin taran mai ma se je ka chu alatlom du haulo Frank kan silai chu a pai thlak lo chuan a fapa John chu tha ngala a vo zui John a puitling zo po Jack putra chuan silai manga tin mekin tuna chuan tha chi ama bak ta hun liam ta lama po chuan Jeka inrin lo lai takin anung lama tangin Julia chuan ron bei thutin Frank ka po in chuata asilai da chu avala le ngal thuaya Jeka chuan Julia chu namsonin Frank ka lama pan Frank ka chuan rang taka silai met puak ngalin Jeka kut chu adar ta vek mai chutia aka fu rual chuan John bei mek tu Jack putra kut le lam zok chu abo ve ngal achan chu hun liam ta khan chaklo zo ka atang Frank ka te chung kwa hun liam ta mi chu an him ta ani chutianga bei seilo thil tam tak a thlen nuwa chuan tun hun John hun man me ka po chuan thil tam tak alo in thlak dang lam ve pha ta John chena in chu ngei te po chu ron dang lam ngalin ma se John num na ero ala der thong cheu mai achan chu Jack putra khan akut le lama silai ala keng miau si ani Jekan John silaya ka tuma a han tin wang lai chuan Jay ka zok chu mi tuimo bei seilo tak mai hian an ron kap masata Jay ka chu chatuana tan athi len ta ani Jay ka ron kap tu chu tu dang ni lovin John pa ngai Frank ka aloni Frank ka aladam rualin anu pui du tak Julia po aladam bok afapain apa amangai na le arin na nget taka wangin thil thleng theilo tura ngai po alo thlen pha ta ti na ani John hring nun zin kong engkim po lo dang lam zovin anu po chu chung ku thalaka alang zui vele ta tin movie tira abial nu saman thai ero he a hring nun bung thara hi chuan mel shiat lo alo ri ta chumi nuwa John chuan nupui te nein fapa du om tak anei zuya a movie chu lim om takin atop ta ani